Turn your Bibles to Hebrews 5:12. Napintas de, di lesson ko itang amalayo. Ti title na, Why Some Christians Never Grow. Why Some Christians Never Grow. Amen. Amoy ta baby ka kabsat, cute. Ngamno ka na dumakkel, delikado. Nakakata-cute. Amen? A baby is cute, but if it is not growing, it's concerning. Iso nga ti Kristiyano nga kabaro, blessing. Ngam no bumaybayat kat di mo tagi-grown, alarming de ta kakabsat. Amen? So damagaman ta kaabay mo, are you cute or nakakata-cute? Damagaman? Are you cute or nakakata-cute? Oh, amen. Tinapintas, ay ati taminda. Kahit tumatanda, lalong gumaganda si Tita Minda. Oh. Hanga babakit no ka di jay Tita Minda, babakyot. Amen. Ang kabi ni Tita Minda, gini Tita Romana, di kita babakyot. Yan di church tayo. Amen. Hebrews chapter 5 verse 12. Okay. Hebrews 5:12. Hebrews 5:12. Sino da bakasyon kada kayo before June? Earlier than June. Ada? Awan 5? Earlier than June. Sino bakasyon kada kayo kat maka-attend kay DJ conference? Can you raise up your hand? You'll be able to attend the conference. Oh, praise God. O pati pala si sis from Dingras, kapatid. Kapag-attend ka sa June? Oh, that's good. Okay, we'll see you on June, ha? Amen. Okay, that's good. Again, Hebrews chapter 5 verse 12. Let's read what the Bible says. For when for the time ye ought to be teachers. Kita nyo teacher kay kumang kunana. Ye have need that one teach you again. Agbaling ka manan nga ubing. Which be the first principles of the oracles of God, and are become such as have need of milk and not of strong meat. These are two major stages of life. Childhood and maturity. So ado digiti child, nag-remain a child. Ikayat ti apo, hanti agpatingga nga child, agbalin tayo nga mature. But somehow, between childhood and maturity, it's a process. And if that process is not handled properly, you do not reach maturity. There goes why some Christians never grow. Amen? Now, in 2 Peter chapter 3 verse 18, look at 2 Peter chapter 3. Napig sa pela tudo, tayan yaw. Kumusta kayo di tamawi? Napig sa pela tudo? Bagbagyo, tamawi? Malakas pa ba? Para may malakas na ulan dyan, di ba? 2 Peter chapter 3 verse 18. The Bible says, but grow in grace and in the knowledge of our Lord and Savior Jesus Christ. To Him be glory both now and forever. Amen. Nagpintas na ang kakabsat. Raise your hand if you want to glorify God with your life. Raise your hand. I want to glorify God in my life. Okay. If you want to glorify God in your life, you need to grow. Hano mag-glorify ti apo tabiyag mo no hangga grow. Kasi ti farmer, ding gandak ti pride kan honor ti farmer, di mula na kakabsat. No hangga di makkel ti mula na katkatawan iso na karuba. Di mula tumakkel, di kita mula mong padre ko na da. Aya, Brother Darrell. Huwag taltano ni Brother Darrell, di ka. Ay, kita mo lang, Brother Darrell, tabakaw. Kita mo mula yung J.D. Tabakaw. Kunano, hindi ang outreach kam di Marcos kakabsat. Malabsam, di kita yung tabakaw. Kunano, DJ, bakit nagdadakkel petchay na dito yung kunana. Petchay ka na. Nagdadakkel petchay na dito yung kunana di tabakaw. Siya kakabsat, hangko unay kaimaan ti agmulmula. Kasi no siya kagmulahan na dumakkel. Namin nga nagmula akon. 3 times nga nag-attempt nga agmula, petchay. Kasi kung kunat, di kita makatgata nga petchay, di dagat adupas pasuyot na, adukem-kem. Siya ba di agmula petchay? Di kita muna nga Bible student, di gimata nga tisid. Sige, ingay magkalit daga, agmula tayo petchay. Timuna nga nagmula mi petchay ang da Brother Ruby nga kabsat. Kung na pastor, bakante itong lote ko rito, linisan nyo. Gusto nyo magtanim yung mga Bible students. Sige, lininisan mi nga kabsat. Talaga tinigpatigpas mi amin. Hindi agsubli ko na pambira, ko na kasta. Oh Brad, malinis na. Kung mali dayan ni Brother Ruby. Bakit Brad?
meron akong rambutan dito. Binili ko sa Laguna. 6 months na ako na. Nasaan na yun? Ay, wala na, Brad. Tinanggal na namin lahat. Awan, rambutan ng pima. At nagbula kang petsay. Agpadingga kam lang ti sidling, agsaringit basit, awan ng kakabsat, hami amot agpadakkel. There must be something wrong. Not with the petsay, but with us. We don't know how to grow a petsay. You see that? Iso nga kakabsat, ti pride ti farmer, DJ pa nag-grow, jay mula na. No, datayo, dagiti offsprings of God. Datayo, dagiti children of God. Datayo, dagiti servants of God. Dapat nag-grow tayo. Because the only way that God will be glorified in our life, kat no agmanifest ti evidence, iti presensya na ti biyag tayo, ti grace na ti biyag tayo, kanti sa una, i-transform na tayo kapsat. Awan DJ nga evidence, ante may glorify iti apo ti biyag tayo. Magigimgimong tayo lang, i-claim tayo nga Kristiyano tayo, but God will never be glorified. So the glory of God in your life, 2 Peter 3:18, grow in grace, and in the knowledge of our Lord and Savior Jesus Christ, to Him be glory, both now and forever. Amen. So for God to be glorified now and forever, amen, we must grow in grace and in the knowledge. Amen? Raise your hand if you want to grow. Raise your hand if you want to grow. Okay, very good, very good. Alright. At tagakabsat, negative ngamin detoy. Hindrances, why some Christians never grow. There are 7 reasons why some Christians never grow. Number 1, they resist correction. Among di ba sa daka na problema ni Kristiyano? No aping ahan nag-grow, they resist correction. No korektaron ka kapsat, ano may magigimong. Kasi ano nga grow deta Kristiyano? Oh, mapanto di sa baling at church. Kuno pa di sa baling at church, korektaron di pastor, mapanto pa di sa baling at church sen kakabsat. Awa na, nakapuot ka pa iti mula, imulam. Hindi kung pinarot mo na pamuman imulan. Pinarot mo pa na napamuman imulan. Na minsan nga pulo, pinarot mo nga napan imula kakabsat. Anak ko na, dagang ka. Sorry to use the word. Hindi nga tao ko na dano ka kakabsat. Kasi no kahit mo dakpadakkel, masapol nga maimula ka ijay. Kastamot ka na tayo, deti church ayan tayo, pasot na tipan nakakorek. Proverbs 9:9. Proverbs 9:9. Give instruction to a wise man. Are you a wise man? Oh, he will yet be wiser. Teach adjustment and he will increase in learning. Parte na ti panang isuro ti panang correct. Tapos pa rin nag-drawing ka, kamali. Wrong ko nada. Hanggang man lakit, drawing ang kunam nga raw. Agpiano ka, pinalti kan nataramay mo. Oh, sakit agpiano kunam. Kaano kan tupay makasursurog piano? Hello? Ag-drive ka. O adamang isursurugin ka. Inungtan na ka. Kahit ag-drive kunam. Kaano kayo may makasursurog ag-drive? Hello? Oh, isukan ete ko na ni Erwin itay kakabsat. Talagang ano daduma, kulanti pastor di attention mo. Correcten na ka. Kat di pa ng correct ti pastor king ka, hana pa nang imamud, no, di kat pa nag-groom. So dapat kakabsat, if you want to grow, develop the heart of humility and teachability. Di Kristiyanong awan humility and teachability na kakabsat, hana grow. Kasi, look ha, if you want growth, you need feedback. Ano, brada, trabaho yung kakabsat yun, ikan na kay feedback. Di ngamin. Kuna daging kagat nakita, dakata CCTV, mayat tisugil mo kuna daging ka. Di ba? O, nakita dakata CCTV, at adut takder mo ng panagwalis mo kunada. Right? Nakita dakata CCTV, at cellphone tube, ubra madama trabaho. And we saw yun sa CCTV. Diba? Mayat titungtong mo kung nadaging ka. Di ka mo't agub-ubra. That's feedback. No kunam, dakayat dito kitkitan, dakta CCTV. Umano ka na trabahan ka, awang trabaho nga pagbayagam ka kamsat. Because if you want growth, it requires feedback. The difference between average people, average, di kita, saltek na kamsat, ijay dalatan. The difference between average people and growing people, the difference is growing people are coachable. Coachable. Narigat kamsat no hanggang nga makoutsan eh. Coachable. Agasam ta, player ka, isurong ka, coach mo ka kamsat. Di ba? Awa na. Coachable.
And let me ask you, how good are you in being coachable? Oh, sika ka ditay tao nga no korehiren dagat ag thank you ka pay. Uno sika ka ditay tao nga no kinorek daga hanggang to umay tong Domingo. Kakabsat, you need to change your attitude. Han na mabalin nga di pa nagbiag, awan feedback, you must be coachable. Amen? You cannot grow beyond what you refuse to hear. Iso nga ti potential mo, hangata talent mo. Ti potential mo, di teachability mga kabsat. Your best ability is not just your ability. Your best ability is your teachability. If you learn to be teachable, your growth is unlimited. Amen? Amoy di prayer ko, hangkay ko madumteng ti time nga ko namkat dapat dito sa church, hindi na ako pinapagalitan eh. Kasi ako yung pinakamalaki ng giving. Sana wag kayong umabot sa ganun, ano? Awang ko matagbalbali na kasi kada kayo kakabsat, aya. Nga ko na ayaw ko, sakti kadaklang contribution dito, sakti kadaklang tithe, sakti kadaklang first fruit, sakti dakal di may itid na, dapat hindi na ako pinapagalitan ni pastor. Alam nyo, kung ganon, kunin mo na lang yung pera mo. I would rather not receive your offering and I could teach you than you give your offering and control me. Kasi kakabsat, as your pastor, take-care ko nga pastor, hanlang nga tagibing mo. Take-care ko, DJ pa nag-groom nga kabsat. Kat no alaang tagibing mo nga isutrason, nga di kan nga makorehir kakabsat, bibya nga di ka mangmangtid, tapno makorek kalata. Are you listening? Oh. You see, immature believers, digitay immature o self-centered believers, they take correction as rejection. No kinorek mo kakabsat kat umadayorik na naging ka-pastor. Ngam digitay mature believers, they take correction as direction. Kuna dagat praise God, nagpintas yung bagano, nasakit ng isot pa kay isunwan. Amen kakabsat? So if no one can correct you, no one can help you. Let me say that again. If no one can correct you, no one can help you. Kasi uri doktor kaguram. Diba? Ingkag pa-check up, kuna naging kagat na nga to't SJP team. Deta nga mintila, dagang ganun kuna naging ka, ihilig mo nga mga tabagan chichirya, kaguram di doktor na. If no one can correct you, no one can help you. So kakabsat, why many people do not grow is because number one, they resist correction. Handa kaya ti makurihir. Amen? So, natamaan kayo mo na dito number one? Medyo. Sino kadakiti medyo natamaan dito yung kakabsat? Say amen. Hanggang liblibbi kakabsat, tapnohan na mahalata. Amen? Amen ko nga yung nagtano natamaan kayo. Chak di jayo. Chak di jay ko na ni pastor nga no, na open, dagdi preaching ka, jak tumakigimong tong Domingo, dagas jay mo uganik. Kabsat, ikararag mo ti apo ko ng apo, maday. Pagkita ko, lakaya kong kasto iti ugalik, no? Pres ni pastor tinasakit ka, jak tong tumaman magigimongan. So nga, ustumot kit, di ko na, I need to be coachable. Amen ka, kabsat? Amen. Number two, why some Christians do not grow? Number two, they fail to take personal responsibility. They fail to take personal responsibility. Handa kayat nga ako en kakabsat, nga isudat akin responsibility, di pa nag-grow da. Passive. Oh. Of course, ti pastor, isut inted di apo. Tapnon ti kastaket, fidan na ka, tapno ag-grow ka kakabsat. Okay. So, we are in number two. They fail to take personal responsibility. Kasi kastoy kakabsat, ayan. Ipakita kada kayo, we can have the same Bible. Agpapadatay mo lahat Bible? Yes, it's King James. Oh, we can be in the same church. We're in the same church. We have the same spirit, but different growth, apay, because of different decision. So, we can be in the same church. Like, for example, blessed na blessed di may sa kabsat, si kagat saan. Diba? Ag-grow si kagat saan. Now, I do not mean to say this to put anyone down or to embarrass you or to shame you or to belittle you, kakabsat. But I hope it will awaken us, kakabsat, nga no hanta i-take responsibility di para growth. We keep blaming people. We keep assigning the blame to others, kakabsat. We will never grow.
nagpintas no dumteng ka iti time nga kunam, wow. Masapol nga i-take ownership ko di pa nag-grow, nagpintas di iti mensahe, nagadun nga preaching tilimmasat kada kami. Masapol nga i-apply ko di iti nga preachingan. The moment nga inrogim deta nga kapsat, then you start to grow. So that's number 2. They fail to take personal responsibility. Amen? Number 3. The third reason why Christians do not grow is they avoid spiritual discipline. They avoid spiritual discipline. When hanag-grow yung duma Kristiyano, kasi DJ nature da avoidaran na J spiritual discipline. Disiplina. The Bible says in 1 Timothy chapter 4 verse 7. Look at 1 Timothy chapter 4 verse 7. Kuna na jay, exercise thyself rather unto godliness, but refuse profane and old wives' fable, and exercise thyself rather unto godliness. Do you know what that means? Develop godly disciplines. Okay? Develop discipline that will make you more godly. Listen to me. Most people want a happy life. No. Don't aim for a happy life. Aim for a godly life. Kasi if your aim is happy life, baka pati godliness may sacrifice mo. But when you aim for a godly life, you will have true happiness in your life. So now, if the goal is a godly life, if you want a godly life, the Bible says, exercise thyself rather. The word exercise means training. Diba no player ka? Sports? What do? You train. What do you do when you train? You exercise. Many people do not enjoy discipline. Many people do not enjoy training. They want the result, they don't want the training. They want the result, they don't want the process. That's the problem. They want the crown, they don't want the discipline. Kakabsat, dinggandat, there is no other way. It's through the process of discipline. Are you listening, kakabsat? Ding-ding kayo lang, amen? Amen. So, no kaya't mo nga grow ka, umangat ka kabsat, masapol mo ti discipline. Kasla kanya kabsat, nagganas ti maturo, ng masapol mo bumangon. Di ba? Narigat iti agbasa, ngam kasapulam ti agbasa. Because you want to grow. You see that? So, growth requires training. Amen? Now, let me tell you something. Narigat iti disiplina, ngam narigrigat ti awan disiplina na. Ibiyag ka kapsat, awan nalaka, puro narigat, pilyem lang dirigat mo. Ulitin, awan tinalaka iti panagbiag, binig nga narigat, pilyem lang tirigat mo kakapsat. Yes, true. Narigat iti agdisiplina ti bagi, ngam di resulta na imbag. Narigat to, mabaling ka, nalaklaka para king ka, te awan disiplina na kakabsat. Ngam narigrigat to, te resulta na. Agpada nga darigat na, pilyem lat rigat mo kakabsat. Isong ano, hamo kaya tirigat ti disiplina, handa kahit nasawang nga hanto agrigat kalatta kakabsat. Ulitat neta. Kasi adot tao nga misconception, ti amuda kakabsat, narigat ti disiplina, iso nga atrasan da, ti didaan mo, no hamo kayat ti na disiplina nga biag, agrigat kantulat ta kakabsat. Iso nga pilyem lat rigat nga kayat mo. No siya, kayat ko la rigat ti disiplina, nga napintas to tresultana, kaysa di agdamdam ayak, hangko kayat ti rigat ti disiplina, kat siyak tumutlat marigatan, kaputahan ko dinisiplina at bagbagik kakabsat. Do you understand? That is a very logical way to understand the importance of discipline. So in the same manner, kada tayo mo ta Kristiyano, no naawatam kakabsat ti discipline, don't run away from discipline. No ibagadagan ka, you develop a prayer life, developon kakabsat, hanga prayer kung narigrigat yan, nagkarkarara, kamuyo ka, deta kakabsat. Oh, deta agring ka tibigat, agkararag ka, napimpintas ti resulta naging kadeta. Actually, jay damo lang nga narigat, kasi hindi mo yun kasanayan. Hindi common, hindi siya natural sa'yo. Narigat ka talaga kakabsat.
Kasla kanya kat hana natural tektak, dirti sangwanan ti tao. Ngam ipilit ko lata, iso nga no, dadigidi pag-speak ak, go ak lata kakabsat, urehang ko kumakayat. Every time agpritsak sa totoo lang, agatras lata, diriknak. Kasi it's never my nature to stand before people. But I told myself, if I want to widen my sphere, if I want to grow, if I want God to use me more, I must step out from my comfort zone and take the challenge and do it anyway, even if if myself is telling me I don't want to. I still need to do it. That's what you call discipline. Amen. Naawatan nyo kakabsat? Iso ka digiti Kristiyano nga pagkararagam, nagkarkararag kakabsat, nagrigat agro di kita. Oh, study is discipline. Deta alaom ta Bible mo sa kag devotion na binigat. By the grace of God, nanipod in rugik pick picture deta journal ti daily devotion. Jakpay nang langan ti may sa aldaw. At may sa aldaw nga nalaytak idi Sabado. Nalaytak nga nagriingon alas 12:30 nga simangput kami, alas 13:30 nga naturog ako, nakariingak alas 10:30. Isulat na ladaw, nga muray na ladaw, nag-devotion naklatan. That's discipline. Di kaya dumagat, ag-devotion ako nam kat hanakayat kakabsat. Hanakayat, DJ, disiplina. Isungahan ka, grow. Serving is discipline. Agasam no, the ministry ti church kakabsat, no kumakwire ka, ag-submit ka ti practice mo, that requires discipline. Di kaya dumahan da kayat. You see? Isungahan da, grow. Oh, giving is discipline. Hangka makaitad cheerfully, properly, no hamo disiplinahan ti panaggastos mo. No kadasil maibusti urnong mo kakabsat. Ano kanto pa'y maka first fruit? Amen? Tinabintas na at the budget mo. Dito iti paggastos ko to no Black Friday. Oh, dito iti pang usar ko to no ag-sale. Dito yung ti pang times and opening ko kan first fruit ko. Dito yung dito pagbakasyon minto iti future. Digito'y gastusin mi. That requires discipline. Kasi malimitaran DJ paggastos mo Angam at na napimpintas nga papanan na. Ngam no awang kas nga disiplina, ibusog lata amin na nakakabsat. You see, so people want to grow, people want result, but they don't want discipline. That's the problem with many. You know, I've been teaching a lot of people. I've been guiding a lot of Christians. Amuyot pakarigatak nga mangtulong ti tao, jay tao han na kayat ti disiplina kakabsat. I tell you what, uray na pintas trabaho no awan disiplina, kat di mo kayat ti disiplina, narigat katulungan. Ang kapulusan grow. Very straightforward deta nga sarita kakabsat. And I do not mean that to offend any one of you. I just mean that to awaken you kakabsat. We really need to have discipline. We cannot live casually and grow intentionally. It can never be. Amen, kakabsat? Si bibiyag kay bay. Napintas di lesson tayo kakabsat tayo. Amen? Let me give you one more thing. I hope this will help you. Ag-jump tayo man dyan number 5. Why Christians do not grow? Number 4, but number 5 yan ta-outline ko, but number 4. They hold on to smallness in thinking. They hold on to. Basit DJ pa nagkita na kakabsat, iti sarili na, kat isolatat pampanunutan na. Some believers think this is just how I am, kastuyak latang ko na. Kakabsat, awan itinayanak nga kwa tao, nga muna aminan. Nakapuot kapiti kaya nakakabsat kat idik ka ipultit na pa nagluton. Dakat mo kakabsat. If we stay who we are, we will never improve in life. Nawatan nyo? So as you grow, kat you adapt yourself to the new stage of life Right? Oh, idi single ka, idi nag-asawa ka, you adapt yourself to the new stage of life. Idi nagkaanak ka, ada anak mo, you adapt yourself to the new stage of life. But if you keep yourself to your small box, this is just how I am ko na. I will never change. That's my personality. Kastuyak talagan. Amo yung adult tao nga biktima ti kasta nga panunod. You know, I wish I could help them. I wish I could show to them that this is not a good thing to think in mind. Deta kakabsat kat is a chain that
that keeps people, imprisoned. They are imprisoned by their mentality and mindset. This is just how I am. I'll never change. That is my personality. You cannot expect a positive outlook with a negative mindset. Right. Let me say that again. You cannot expect a positive outlook or positive, let me put it this way. You cannot expect a positive outcome with a negative outlook. Yun pala yun. You cannot expect a positive outcome with a negative outlook. Can we all say that together? Ready, go. You cannot expect a positive outcome with a negative outlook. You change the outlook first. Di pa nagkitam ti bagim. Among tinagpintas ti kunano di Romans 12:2, by the renewing of your mind. Isu nga mo makita di jay plano ti apogan ka kasi hammo mat balbaliwan di panunot mo. Be not conformed to this world, be ye transformed by the renewing of your mind, that ye may prove what is that good and acceptable and perfect will of God. Tapos ni Satanas kat gusto nakamot nga umay in-injekan, awan mo ubram, kasta ka, kung kunanaging ka, di ba? O, hamo kaya nakapsut ka. Tapos bangag mo ti criticisms ti tao, dangad lang nga naupay ka. Idi pinadas mo't nagkanta ti choir, nakangag ka kunada, kasla baka ta boses mo kunada ging ka. Dangad lang nga naupay ka. Unuhaan nagkanta ka, gat nakasing-singgit boses mo, kasla kalding boses mo, sister kunada, gat awan, hindi ka nagkangkanta apulusan. Amoy di ubingat, kanain nga mangmangag ko, sintonado ka kung kuna ni mama kanyak. Iso ka, jakla pulos inam ambisyon ti agkanta ka kapsat. Tapos the worker mi di church ide, apo maalak di buelok nga agkangkanta. Kuna na, taboses mo, kaskalangongo, kuna na kanyak. At naisal di pa nagbuhay ka naman, Amazing Grace, naisal, taboses mo, kaskalangongo. Sabi lang ko na ni Mama Idi, sintonado ka ko na napundi jerik na kagkanda ka kapsat. Amoy no nagsursuro ako kasla rens berano ko mamot deti boses ko kapsat. Ha? Wow. Baka nalalingak pa ko mga Andrea Bocelli. Amen. Napipintas ko mapi siguro boses ko kakapsat ngam ko Gary B. Well, amang kakapsat, isong among ding ganda, ada potential mo kapsat. Kaya lang, naibalod ka DJ, negative outlook mo di pa nagbiag. And I do not know who told you that. Maybe the devil, maybe when you were a child, maybe you even convince yourself that way. But now that you are in Christ, you're a new person. God has a plan for you. Whatever you've heard from the past, that's from the past. You need to listen to God right now. And God is telling you, I want to use you. You're my child. I love you. I care for you. And I have a future for you. Listen to what God is telling you. And you will grow in your Christian life. Amen? Pating katay pala ijay kakapsat. I hope nakatulong ka kay Dede. Sino ka da kayo na bless Dede message? Si tag na ti ima na. Pastor, natatsak di message mo. Praise God. Okay? Lord, thank you so much. For the message today, why Christians do not grow. I pray, Lord, nga tulungan na kam kumaapo, nga ma-overcome mi, dagiti hindrances ti pa nag-grow mi, Panginoon. Continue to bless my brethren. In Jesus' name, Amen.